okwiruka ko kurwanisa kansa ningashi cancer run no kutebekanisiibwa ba Centenary hamwe na Rotary Uganda n'ekigenderwa cyo kurundana sente zo kombeka ecombeko cyo kujanjaberwamo abarwire ba kansa ahirwariro rya Nsambi muri Kampala. Esi yona ninga Uganda yona na Rotary Club za Uganda zona zirukanga main run yeri Kampala akororo nebibuge bindu byona birukanga ikigenderwa citu no kuraisinga sente tukombeka ekitweta cancer center omuri Nsambi hospital. So far twarezingireyo billions nkamunana esente zibiri zasigireyo ne billion nkina. Abari kutureba itwenga Vision Group basharamu kwegitaha Rotary Club of Uganda omuhururu yabo eyo kubasa kurwanisa endwara yo kokoro n'umukimanya ngwendwara ya cancer ebire common munonga abo kubitwa mu myaka itukura kanse kabebe endwara y'abantu abakuzire abo kushanga amagara gabo gatine immunity y'amani konka hatembere hindukire cancer ne kwatwa n'abana bato omuri Sinjiro okwiruka kuneyo kwatambara kurunji. Basa kubutajirwire konka umunyabuzari wo mwajirwire ningo umuntu ari kukwata so mbene ureji egenderiro mu kuyamba abo bona abakwatsiweho ubwatubwire ba cancer. So twakora marathon ninga okwirukanga mu town gona aga mahangu mu Uganda kandi te kukira konka wajimanya kare wajicebeza wajimanya kare wafuna okuyambirwa kwayo nebasa kucendeza aha kusasa bwinji. Abakwejumbera muno basima bakutebekanise n'ekigenderwa cyo kurwanisa endwara ya kansa omwihanga. Yamanya magara ganyu kare tambera amagara nibo bwege uburamu bwe bugaga kandi turukwirukangirira urwiro bwa kansa si munonga Daniel ukufayo munonga kurya ngo nakundensiye okwiruka oku kwaba kuryo ko murundu gwikomenena amakoraga gashakwa na Good Fatuma.